Sapa kareyo be. Sa di pa ta mamupo og limonsito atong punuag kamunggay. Ato sang tubagonin pangutana ni kisa ni Noel Abaw Paulo. Shout out diha kay Noel Abaw Paulo. Unsa ning ijang pangutana atong basahon be? Idol Soy, buki kia daw ni akong pangutana. Pinabuki ki tirada ni mo Soy ha. Sane, buki kia daw ni akong pangutana. Pwede ba mo claim ta sa pwede ba mo claim ta og kwarta sa Palawan bisan wala ka padad Bikog ni pangutana ha Soy. Maldituha pa. Soy, paminaw Soy ha kay ako kang tubagon na imong pangutana. Pwede ka adyo Soy nga mo claim ka atong Palawan og kwarta bisan way ka pada. Mao ni buhata. Pag-abot nimo sa Palawan, adyo pagduha-duha, doo dito sa Kahira. Ipakita tong usang buok valid ID imong da nga lisensya. Unja, adyo kalimot, itapad lamang po tong imong da nga granada.